Ubak Denzel Archan Kyrtong ke Voice of the People Party VPP haka election MDC syaka Khasi Hills Autonomous District Council na Jaïaw constituency haka santarik urempang araja arpusan ulam mudoi Pyrshah yaw Rangbah Shnong ke Mawdatbaki halor ke nong rim jingken no bau Rangbah Shnong ukentaj ban ajing bet ban Pynlong Jingïalang pajba haka henriu tarik urempang araja arpusan hanong mali. Haka Ujor syaka Office District Election Officer ke East Khasi Hills District kat kum kapang ke jing mudoi Pyrshah na ke jing bom ai no objection certificate ban Pynlong Jingïalang pajba Maulai nong mali kepala pa haka santarik urempang arja arpusan ubak Denzel ulaang bakani ke day ke jing pen ya ke jing penjari hukum na katana District Council Affairs DCA bala penmi men haka laipuai tarik ukala lengkot arja arpusan Rangbah ke Office Deputy Secretary katana DCA. Daka berkentu ban pentrai kami ki kendon hakani hi ke janmit ubak Denzel ulaang balada omle AA unhab ban shim dakoi pat ki senjam ban yakran halor kani hakmat ki bor badai pej bat ki badan ya ke bor ban penbej ya ki jing ya kendu jing e jong u. Habatin pej bahaki ki shop ke shop plus F Ka plus F? haka bam bangi bam dunaki eki batai ya kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kata ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukam shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki mar bam badon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shapi Rangbah ko Office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.